Ni kedai Bati CTV. Bat pidang pet yaki kubor paman kesni. Balawan rasya pidang Modrina Auto Enterprises Maulanong Kwar TSS Road Shillong. Ringkat bat ka Orange Nissan Lums Hop Ho Shillong. Wan bantiet yaka kali Datsun ready go batamai. Kabas kem bat bidor. Kehenyo trip National Youth Front balalam khamat da uba GH Karshan Lor kum u Presiden Barangba jong keseng bat ke HNYF Northern Region harengkat kirangba snong nagatain nongpo haka arpulai terik urusa arjar arpo kila berngem banle sendon dekilat bateng persya ia katenat MEECL halor ke jingbamla ban penbiang boarding tikna haki snong bahab haka tain nongpo kabala ketakjur ia kipait ba kumbakat nyo teliki snong ba hakatain nongpo balawan mi kmat daki rangba snong bat ki sekretari snong kilia syong perkan ban shimno daki lat ki beteng halor ke jingkain sting jong katanat MEECL ban penbiang boarding syiki snong katain nongpo ya ka jingilang la penyait da uba GH Karshan Lor Presiden Barangba ke HNYF Sengkeme uba Marcus Merten Presiden ke HNYF Northern Region uba Edelbert Nongrum Sekretari rengkat kirangba snong bekentum ya uba Sylvester Mensong rangba snong ke Nongpo uba CBSM rangba snong ke Umbuda uba Esun bat kentup ru ya kiwei kinongilam snong neki khatnyo teliki snong kibahab hakatai Nongpo Kampai kusin ke Banongkong senam arajat kalai arajat kasau mila form koi ka join coordination committee bantai cek tik kan gede pakai bom yang kalai koordinasi untuk bukor kalai rap lai senam sampai nase maka kalai dia biang bahkannya kalai electricity ngalanya melapu ini dekat yang kayim buat aku kan ini langsung senang bukan bankanya ni kasin kabandit lai kan hadu hadway sin sisi kan kalai kan lem bentuk hadu kapor mesti jangan per menit kapor ba kapor masuk kanai sin sibo sin hadway sin sisi kalai kataru man kasni kabot baro steo ladam dai baro nyam sneru prius ni sansi steo kalai baru ki menai kantam hanu senam arajar atau nadu posdang senam hadu panik khidmat ni amat ikan negara ini baik. Tentang ni perkat batane ke jinglit lai jangan ke bot haka aku riboy kantam aku distrikat kota. Kalau mau ubahnya iben nyingi ke nok senang ko riboy nomor balai idiom ba kini kena mentong TBI. Selesai kini department kini ki officer dokter isim kebukan ya ka jingong sempur ka jingi ka jingong simplicity ka jingong innocent ka bangi bicaran ni nuru ti iben ti nyobai hanya ka ban perlit mat sekali kita perlit no hari boy nomor balai kita kibru bicaran sini nuru ti kene tonra eta komperkat ka ba lese kala ban penjengai eta kontrakan di district administration bakti nafsu Islam. Ini lalu ni kira Islam, cuma khamri tanya oleh Islam, bak lain support ini, ban sim ni kila kilenti kibak khamat, ban template score ya kanita MECR, nang ban niyo ya ka equality, ya ka hak ya kajing sambording ke berengkat kemajula di state kemajula di distrik jom kejelas bun sen ni nak kalian kan kok tahun kan sini ya fight harga lain dari kebenai march atau Muslim nak hak special message siap government hak kala mu ban warna ya kata 132 kV substation nak kawan tahu ya nampak greater dan mereka kata sulungkan kajing penbang dan kita jongi sebenarnya kamtam ini kap sore menolong kampajik dan nampak ini karena kita faham ya kan limit lah nak kuas kita layu orang ni kerendang sian nak kumba si penai tam ni bila ni orang ni kerendang ni komik lah dari itu ya kap emisian Mai itu apsuangan sabatai. Jalan-jalan tu kampai kita di batai. Ada bangsa kita di penmang ke sarkar orang ban bertanya ya ke
power ya kading po gedak ng po unjuk dia kan hoi kasuput tang ki berparo kasuput tang ki dia kren te mana sude bana ajung mo kajing le kenduk jini disi kajing le kenduk jini ko besar kajing le kenduk jini gem besar i kumba kasuput tang ki kenduk nama apa ni lek yang tong yang sale ladep survey yang cakap ladep yo ladep identify nanti ladap maklaha adolongar undihan nanti layo cakap dan mereka pun hendak isu ai excuse me tak bomba lim parla banora kita kaduk nang kaba haki wepat kita di commercial area di pendiam ya di domestic bamangi di dalam kalai kambiang kaduk lim parla sudi ban ai jemput dari kita ada pihak toh terjadi kenduk edisi kami bergenduk pendrai umat bahan dan lek nalakan kenapa kesuku lada day ban lek ngata agitation ne day ban lek ban ai bisa put ne lada ke pon ban lek kenapa masakar kan suku bahadu kadno di pai masuk di safar ya kajing bom yo like kemudian tam lele na school di small business mau di balik mau pendar kami yang lain ekonomi yang konkret kami jam di kimio dekat lo kajing tu kau yang kita di longing di Bandung dalil siteng tang rame tang tolong kita semuanya usin hasilnya ada di sini kaju dan ini di plak jadi dalam bentuk sisa ini tampang lagi nak school juga di kulit kor tampang lagi hidup jadi tampang lagi lockdown itu ayat kita mengenai corona apa di school di belakang kita di ini bisa dengaru harga bayar ini minta adalah dia macam itu semua bahan nagalian sungai ai di bersan sama nukong kabar ni kabar nagalian di Pak Harsanlor di Perkrek ini ka City kabar ai saya ka Deputy Commissioner kadai dari Nasarai kabar nukong kabar ni approach saya ka DC kabar lampung ka itu ka district ban penpau di snow dan ini di Indonesia Pak nanggu report jadi berkata kalau ada KI kepada step kepada taken hello kepada kemudian saya jumlah ai dimut now you ban ni ban le tak kena buat kalah bakam sakmat